Pobijedili smo 4:0, rezultat izgleda kao da je bilo lagano, ali bila je zaista uistinu teška utakmica. Borac je bio bolji protivnik prvih pola sata, stvorio sam nekako prilika i mislim da nismo igrali dobro taj uvodni dio utakmice. Poslije na poluvremenu smo se posložili, poslušali šefove savjete i izašli onako puno moćniji, puno bolji, brži, konkretniji i to smo i pokazali. U 7 minuta smo zabili 3 gola. Hvala kolegi na čestitkama, čestitam igračima na pobjedi. Rezultat je dosta velik, ali morali smo mi tu itekako uložiti truda za ovo. Znači prvo poluvrijeme, očito da je taj utek zadnjih rezultata, nepostignutih golova i situacije trenutno na tablici u Premier Ligi da izgleda ipak i u prvom poluvrijemu bio utek, a nije bio samo on utek. Utek je bio i dobar borac. Znači dobar, rastrčan, sa idejom i vicom u igri i moram reći da smo opasno visili i vrlo lako je to moglo otići u našu rezultatski minus. Ne bi bilo ni nezasluženo, nešto smo se malo probudili pred kraj sa jedne dvije situacije, nešto smo rotirali u poluvremenu, da ja sad idem pričat kao trener o nekim stvarima, jednostavno spojili smo 2-3 kombinacije prave, jednostavno nas je ušlo je praktički ko da je naplatilo sve ovo do sada što nismo postigli gol. Malo je to čudno da je to u tom kratkom vremenskom periodu, ali očito smo iskoristili tu situaciju u kojoj se Borac našao nakon primljenog gola. Jednostavno nam je išlo, spojili smo par pravih dodavanja, akcije su bile stvarno lipe. Nakon toga smo pokušali naravno zadržati taj rezultat s tendencijom da ugrozimo još koji gol. Borac je opet ima situacija di ajdemo reći da je to jedan segment igre di sam bio, ajmo reći, opet posebno ljut drugo poluvrijeme. Opet su imali ne malo situacija, nego dosta da praktički utakmicu vrate u jednu neizvjesnost. Srića, eto, par tih prečkih stativa, u jednu, dvije situacije Brka dobro reagira, dali smo na kraju još jedan gol. Mislim da smo sve ukupno gledajući, a to je tako, to je nogomet. Sad kad kažemo zasluženo smo dobili ili ovako nešto, to je nogomet. Prvo poluvrijeme praktički iza zaborava, a početak drugog poluvremena u biti nam je donio sve. Još jedan put čestitke igračima, hvala publici što je bila strpljiva, što je davala podršku, što je vjerovala u nas, evo, zajedno smo došli do uspjeha. Sigurno da vam treba jedna ovakva pobjeda u kontekstu onoga što slijedi već u svijetu Zvijezda, poslovanje. Ma svjesni smo mi i kakva će ta utakmica biti i Zvijezda po svim tim pričama ovih par zadnjih utakmica koje su igrali, sigurno da nije mutava ekipa, da ima dobrih igrača, da je stanje u kojem se oni nalaze na tablici možda čak nije ni realno i jednostavno već smo sad u slačioni u razgovoru s igračima skrenuli pažnju na važnost te utakmice, na važnost svake utakmice. Ova liga stvarno jednostavno nema lagane utakmice. Mi smo igrali do sad 1, 2, 3, 4 utakmice, 5, ili koliko smo igrali? 5 prvenstvenih, mislim na Premier ligu. Znači, nijedna utakmica nije bila da smo igrali protiv Sarajeva, Želje u gostima i sve, jedna Tuzla, jedan Velež ovdje koji je isto bija, znamo svi važnost te utakmice, tako da praktički mi sve utakmice u Premier ligi morali smo itekako ono što se kaže se oznojiti i strčati i pokušati sve živo da dođemo. Do sada nismo davali te golove, iako ja vam moram biti iskren i reći, možda ajde na Grbavici protiv Želje di jednostavno nije to bilo to. Sve ove druge utakmice, kako bi rekao, ne mogu ja njima ništa prigovoriti, mi smo stvarno sve pokušavali, radili stvari, doduše nismo stvarali sad nešto ekstra šansi, nije ni realno da sad protiv takvih ekipa stvoriš toliko šansi. Ali evo, recimo konkretno zadnja utakmica u Tuzli protiv Tuzle Citya isto, gledao sam utakmicu 2 puta i nema se tu šta momcima i na trudu i na svemu i pokušavali smo na sve moguće načine. Druge ekipe imaju kvalitetne pojedince i nikad ne znaš kad ti svi očekuju od nas pobjede, imamo dobar roster, pobjede, bit ćemo prvaci, ali treba u takvoj igri kad ti se neko fanatično tako brani u 2 reda, a ima naprijed kvalitetne igrače, treba to znati braniti, nije lako ostati 2-2, 3-2 u takvim situacijama, tako da evo, današnja utakmica, što se kaže, očepilo i stvarno sam zadovoljan zbog toga i meni kao treneru je jedan veliki utek jer sam i ja svjestan bio svoje odgovornosti i svega, ipak ja sastavljam tu ekipu, radim
igru te ekipe, tako da sam svjestan te svoje odgovornosti, tako da i meni malo laknulo. Hvala Bogu, ispalo je na kraju sve dobro i svi smo zadovoljni. U prvoj minuti nastavka vidjeli smo Miljana Bogdanovića u drugom napada, nešto što dosadašnja utakmica nije koristila. Morali smo nešto mijenjati jer je evidentno bilo da Manda nije čak ima nekih problema sa zglobom, tako da je evidentno bilo da nije na svom pravom nivou. Morali smo nešto napraviti. Ušli smo u taj rizik da pomaknemo Leandru malo desno s tendencijom da ulazi više unutra. Miljan je igrač koji jednostavno radi razliku. Znači, to je igrač koji ima određenu kvalitetu i pokazuje to u europskim utakmicama. Igrač koji radi razliku, primi loptu, ogradi se, stvori prostor, razigra druge i ja mislim da nam je to, baš to nam je donilo. Bilo je onda lakše poslije toga igrati Ćurjuriću i Šoščiću koji su pokazali sav raskoš svog talenta. To su momci koji znaju igrati, jel? Tako da su nekako svi bili nekako bolji s obzirom na prezentaciju i razliku koju je napravio Miljan.